Nag-imas man pa man dito. Doon, ako. Nalaki siya na Badarong Cafe. Ah. Nag-iimas pa man timakan Di niya. kalis. Jackie M4 nga eh. So karon. Ay, paumay ni ko. Agata. Di makita, di naka-green. Sino diya nga agata? Ni ko nga ni Agata. Di apan agsimba, tapos agchismis. Iso nga Agata. Agsimba, tapos chismis. Di naka-green. Nako, tila man ito ibagbayan. Kat na pa nagsimba dahil ta? Doon. Nagapusimbaan na ita. Ano yung orasan? Last. Alas 3. Hmm. 8 o'clock dyan simba, nalpas ta alas 9. Una ta nagpatpat. Numalpas na ita. Agistay da grupo da. Agpatpat nagdakat. Chismisan damat lang ti kakadwada. Tapos, tapos nasunod ti pumanaw, iso ti tapik. Tila ti panpansin ng dagita. Jebado ti kadwad ang nagsimba. No, ginatang da Jenay tawag na dito, Jay ukay-ukay. No, inonline da kumkumporme ti tapik dagita. Ganun? Uwan. Amom na maminsan, kasla nga sayang nga, Jay ustya nga ko, nga Kinanda. uwan. Ta, lupon. Grabe ka naman, judgmental ka rin. Actually, chismis dagita, promise. Paumay. 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 Nakakumit kita. Kita manok lumabas na. Nakuan? O sige, kita. Nakatambay siya. Nakita mo? Yung kita mo, din magas man. Din magas na ita. Among feeling ko, kayat na, alas 7 nga agawi din. Tapno maturog na lang. All day. All day ti Sunday talaga nga chismis all day. So nga kwa dati kita mo balon na nga danong. Ta siyempre kasasaon na ma-dehydrate dayta. Kabaon. Mano nga sao tapos ako dayta. Grabe ti ko gamin dayta. Kas lang nga At nagbalon pa dito ti inapoy na nga ta, nangan nga ta. ay dalang ti ako. Kas na typewriter tiniwat na dayta. Abakan na pa manong words per minute. Ngam among maminsan kas lang nga ko. Depende jay padi ngay. No medyo ubing gwapo present nga kanayon. Chismoso ka rin. Hanap pa iso napansin ko. No medyo lumakay nga makalakalbo. Kas lang nga kuhan nga kanayon di simbaan dayta. Agoray bakit agoray ka tuin niya ta akwa. Manang agata, agoray ka di adadamagak. Apay, agpaiso ka no jay kwa.